Filip Stopiak, European Region 14.2. Takže 3, 2, 1, poď. A ideš pekne hlboko. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, dojeno, pekne vysoko. 3, super. 4, 5, 6, dojeno, pekne, dojeno. Minúta za tebou. 7, super. 8, dojeno, vytras ruky a hneď hore. Poď. Záber. 9, vyššie. 10. Práve čo potrebujete. Poď jeden za druhým pekne. Dobre. 5 minút nám dojde. 1. Dole. Dojonu, 2. 3, poď hore. Skúste to daj. 4, záber. 5, drž to, zrovnaj sa. 50 sekúnd do konca, záber, hneď hore. Poď, zdvíhajú hore. A ideš. Držu, 6. Poď hore, 7, to je ono. 8, 9, hore. Poď jeden ešte. 10, máš 20 sekúnd, búchaj tam tie ziby. Nepúšť zrazdu. 1, poď hneď, 7. No rep. 1. Je to v piči, ty kokos. Ale úplne brutálne si to prvé si išiel super za minútu a pol si to mal všetko stihnutelné.